Malo sai fuavani ia e momoana si levi inga mal faftai le atua. O nolo na lofa malo nanga lewa ia taitaina mai e lo soi fua fa peso ma o nei ola. Ale nga te naule malu la tunu o lo fa pe ona mawa mai le nei pokala me le nei tai au. E fa ata lofa tuai i le pa ia male malu le atunu ele nga tau sa mo nei ia e fa pe fo ia tunu o ma o lo fa pe ona la papa au iai. Fa talo fa tu fo i le ali pule o le talo fa mo fa pele pulenga e misi ona tangata whainga luenga. Fa talo fa tu i tama matina ma tutua o si o tatua tunu o lo fa pe ona ma ua mai le nei pokala me le nei tai au. Ele ngata e na e fa pe ia a inga wo mai e maasani. A walo fa pe ona tapua i pe ia o tatua na i o tatua matua fa pe on tatua walo inga luenga maasani o le aso ma le aso. A wale tautua ino a inga nuu ia e misi ia e kalesia. Fatalo faitu ia au na le atua lo fa pe ona tawa suina le puva yo le ola ile fata faita ulanga ma le fata faita ulanga a wale atua malo na finangalo fatalo fatu ia vitolina ia fa pe ia le staff le MPS i savai ale ngata fo ile vane fatalo fatu fo ile sungo le ali pule le sungo le fionga ia pali Sam Swan fa pe le pulenga ia e mai se foi tanga tafenga luenga le National Bank of Samoa pol faltu pe tanga no Samoa talofa lava. Malo fa tai ia fa talo fa tu o lingo se wolea tia ia fa talo fa tia le ta malo le sui fo manuia fa talo fa fo ile wa fionga vani le nei sai au ia malo fo on sai tiu se me so nga luenga o lo fianga iai bi ia le tu ai le nei sai au fo malo ia o le fa talo fa tu lima ia tu fa fini nei wa fo le ta tu glame tu fini atia pe fo ya tapele la ta tu tele noa ma ba nga le nga ye ta tu fa lo ale ta wa lava o lo fa fonga mai e ma te tu le fa la uloa ina ye mala malama ya unanga ma vaenga o lo fanga solo ia o le tautua le tatu fa le tupe tape ia la fotu o le asa vaenga a mata le tau Ia fa Taiwan ia pe fo ia o pokalame masani pe ono mai i aso taitasi ia o famanatu atuale i tato ile malu le tunu o waile ngata i tato paanga ia o le malu le tunu o lo fa pe ona fia awai i te unga tupe po le ala vale o nanga lo fa pe ona mafai ona provider ko le fale tupe tangata no o Samoa ile nei tai au ia o famanatu masani a mai la opito ia o tato te unga tupe mana tua fo i tele fo i o tatou pokalamelo o mauna fai atu ia leo mai famanatu tua ia tatou te unga tupe ele ngata o te unga tupe mo alo mawhanau ia a o te unga tupe fo i mo tangata whainga luenga se ia o lava i tangata pensione ia o te unga tupe masani fo ia langa ele o misi ale aso ma le wala au ato na o tatou tangata ele ngata i Samoa nei ai mai se ia tunu o mamao lo fa pe ona vili mai lava le malo le atunu pe i meli mai fo le malo le atunu e fa mole matu atu po wa ia pepa po a document ma fai ona lato o mai ma au mai a wallet salaina le o tatou account ia pe foi ona ta o taimi o sola ia o account mo alo ma fanau ia le tatou 5 to life le pespese to ia i sipo kala me wa umatu le ngata foi o nisi foi o suyo lo fa pe ona a wai mai le tatou po kala me o le 5 to life o le account ale mo alo ma fanau o le pepe ai le sefulu valu tausanga pa once ato le sefulu valu tausanga o le tamaititi ia ua mawhai ona operating na ia le account a wao le account lea 5 to life e tatawa ona ia se matua e operating le account lea a le o le tama o le tina ia po o sesi fo i o lae ova aia ia alo mawhanau o le account fo i lea 5 to life ia o le fa so solo tua ia tatou requirements must step o le talang o le account le o le 5 to life a fa pe o le so account o le bank a lo fa pe ona mana o tala se account mo lo walo le to atasi pe to lua ia e te ala tua ma watu ma ia document o walo ia to lua wa le ma fai ona fai se account e join da yo walo ia to lua e tawa ona to fula tama titi malana account a fa pe to lua walo ia to fu mala ua mala ID se tai lua a fa pe le maua ia le pepa whanau ia o le pepa whanau ma le passport pe fa pe o lai ai a fa pe na o le pepa whanau ia e mawhai ona mai le ata le passport photo alo walo le fa pe te sau e te tala le account ia o ele ngatala o ID sia o walo e lua
ai whaapea foi oelea le tina po le tamale sa e tala le account tau foi ona lua o IDs o whaamaumaunga uma ia langa o requirements uma ia e tau ona tāpena mai e a etu ui lungo le tatou system wa e te me te sa wai ua le iloa le account number wa le iloa tu stupe ia e mawhai ona su e lunga verify e oelea le e operating na le account ana yo walo. So afa pe o le matua e tsauna mai o ID se lua o le na tele le malo le atunu o le fisilingia po le pepa fa na o se ID ia o le pepa fa na o le ID le na o le susa o ID se e taulia o le pepa fa na o le passport o lo driver's license po le license aveta avale o le ID pa loka so se ID o lo fa pe ona e yo fa mau ngai lunga o le ID na mana o mia mai e fai ia tatu account so o le matua e tau ona lua o IDs o lo walo e tau foi ona lua na IDs mana tua le na fai atu le mafai ona tu fa tasi o walo ye to o lua le account to tas no na winga e tau ona to fu mala o ma IDs e tai lua so lua mai IDs o walo fa pe ia oe ia mala tu si talo sanga lo fia fai se account na yo walo ye le fa pe ona under 18 so o le account la le e alu lalo o le account class le o le 5 to life o le 5 to life o le opening deposit e lua tala pa e le tu ai pe fa pe mana o ale tina sa te o le lua futa la e a mata le lua futa la le te nga tupe o no lo fisilingia peta ngata po le tupe le au mai i le time te tala le account o se fina le bank e le ai o le tala nga tato account e le e se fi wana o tupe a mata ia o te nga tupe le tapa atu pela o le 5 to life e luata la ia lana opening deposit po le tupe a mata ile te unga tupe a fa pe te fia fa maunia o le time te tala lo account ia e umaloa alu langa e le officer lenga serving o e deposit le tupe tono le o le account lo walo ia e mawhai ona e request for a statement e maua toi fa maunga o le tupe le na a mata ilo te unga tupe ai afa pe fo e life na ngalo malia le matua e tu o ile luas fulu tol fulu se lautala ia e pula le matua ile tupe a mata ile tunga tupe onalo ai pe o le minimum na po o le tupe na e a mata e luatala nga ilunga o le request letter o ID sa walo fa pe o ia manatuala le tusilia e tawa ona ta ua mai tonu le tusilia pe fa pe fea ona tului le te nga tupele na yo walo a fa pe mai o le fa pe mai le tina fa asau lona e tului mai lona tutongi ia e ta pala ia langa confirmation letter ai a fa pe o le e le te nga tupele tina i o le bank ia na le la tua fa pe mai ia o le ila te nga tupe i ona su ele officer ia e mafai ona fa ngalo account number e ku i kongo as o le record nga o le proof nga o le source of funds e ka o le au va ko confirmation letter ai fa ngalo account lai o e ku kongo i lungo le faila e loi o nganga e sawanga e le te nga tupe pe tu lui mai le te nga tupe na yo walo ai a fa pe fo yo le te fa pe mai o tupe mo male ma o manga fa tu anga e ta pale tu si mai le pule no po o le fai fe au e confirm mai ai pe ta o mai e pule no po le fai fe au le e sa o le toma la sa o leite le fai no ngaluenga i le fale o ye o fala au lo fa pe ona fa tau o lo fa pe ona mo se le ni wa lo ma fa nau e tau se na yo wa lo ma fa nau e ma fa ona mai le tusi na e support ai ia lo application le po o le tatalaina le account na yo walo pe afa apea na ele o fainga luenga ai afa apea foi o le nafutatala mo le account a o le source of income po o tupe na tulu e lo account le ta ua mai lautusi o lau ma o manga po le ia e mawhai foi ona fa ngalo account na le tala mua e support ia le te unga tupe le na yo walo ma whanau ia ona ua matu atu ia le tatou account le 5 to life ia mana tua tatou 5 to life ia na o tangata ia o lawa ia la ko banki o le National Bank of Samoa ia e fa pe foi o le tina o lo fa pe ona banki se simea alo mana o faini te nga tupe na yo e ma fai ona o te tala se te nga tupe na yo alo ia e fanto mai i lo te nga tupe le se si fali tupe pe fa pe o le ese le fali tupe le te le alo nga e tutongi ia e mawhai ona mai low statements ia e lango pe support ia le tā lango le te ngā tupe na i o walo ma whanau ia
A tonu o le amatanga leo o le matovaenga leo te ngā tupe vani ia ela fotu ia tia mo amatanga foi ona nei I tu ma lo whalolofa ftai. Malo sau no au le anga ia tia ia ofisili fia vatu fa mo le te ua ngalo ile tala ina o le tatu 5 to life ia mo le tua once tala mo le tatu piki pen Sa le o le si vaenga o le a se taua a tape o le fai o le 5 to life Faftai. O le tāwai vani. Langa pewa mai tauina le te leo mātua o mai e whai te ngā tupe o mo alo ma whanau. O le te ngā tupe le se kat. A whai le te ngā tupe le wana o le tupe le matu ua tu le tina. Wai a whapea o le kad. E I te me tauna tu lo tina matama o le se tupe tapalo le kad ale account lea nei o alo ma whanau. Ai o le mana I o le te ngā tupe lea. E le ngata e se whai tupe mo alo ma whanau. O nisi whai o tina ele o ele tai whaongana na le te ua le tupe. E atu le teime o se fulu walu tau sanga I o le atali I po le awhawhine. E tango atu le te ngā tupe. Matua I te lea te ngā tupe wa lava matua e support e lea o ngā aloma whanau. E le ngata o mea onga, pa sese, a o mea uma e ao ngā mo aloma whanau. Ia wa ngā e atu ilunga o ngā mo lunga. Malo whao lau whaftai. Malo whaftai. E a teula whaatita inga wai a whaile 5 to life wa ulaila wa county o ruinga e mana umia fo ilo walo e tauna lua IDs ia lua fo ID o au a whapela o lai alu I tonu I ola upei ele mana umia se confirmation letter ele mana umia confirmation letter mana tua o e laua e customer o you are current customer so e mana umia lo account number ngali fia ka o kwa le ke account I osu e lo account number e vaenga ia mau o mau fa mau wa le account e tu ilungo o le faila lo walo le fa pe tala le 5 to life pulela ia te ita fo le tai me tala ile tu pepe fa pe fa putu ia o tamana tala fa ngai ile tomai titia o nga polo ta atali I polo pulea le te ita te me tala pulea o le la ko operate le account lo waloma a fa pe o la o le le account le fa pe la tultina le ai mana o tala ele mo fena tala la ngai lo na ia le sengi le account se longa wala tu o sengi le sengi le withdraw tala ile tu pepa e pulea o ile tala ngol tu pele o waloma fa na ele ma fai foi la no lo tu fa pe for example pe sau ia le tina le nga fa pe ia e fa alu lo to lua le 5 to life so e te tawana mana o mia le tangata le e mana o mia o a fa pela loa le mafai ona a wai mai o e tala le tupe e mafai ona fai mai sau tusi wa o sengi e verify luma le account le twitter o ia o taimina le fai le account mana tu ai follow le tangata le mo wai mai le se le ne tulu le te nga tupe mana mia le tangata na mia le tangata na le alo e wa tangata na e sai ni tato forms le ni account le taimetala le te nga tupe malo fa tai ia si la fo tulpito la utia ya le ase va nga o tapere ni tayao Malo whaftai wani mo lewa noa ia ona ia tatou whamnatu maasani lawa mai si o tatou pito nei vaenga le digital ia pe ona lau silafia ia tatou o nanga ia o lo whapea ona tuina I tatou pa anga ia saitasi e pe o le isi bank Mastercard ia mai se fo le internet banking mo le whalawi loa ina o le internet banking ona talua yo lo o mai tawina pe ni so tatou pa anga o lo wala awa tu sonu I le whaatumuina le o le form ia mafisiringi ia foi ia ni tutongi po ni fees mo le vaenga o tatou o nanga ia e rest salafua o mai le EC Bank Mastercard ma le internet banking mo le Mastercard a whapea o le whatu a e rest sala le whailau card e le set song a whapea walu le iloa lau card ia e eil matou fi it's song it's all is food sala mo le toi reapply no lau card ai mo le EC Bank ma le internet banking o nanga ye fa ya fua o le EC Bank fo ima nei o nanga em fai foi ona fa ngata so email e se nei le form le tangata le ona ia le account em fai ona fa atumu online atu ia ona to send atu le ya mato ia ma fa atumu me mato ma so swani le loading mai o langa internet banking o le EC Bank ai me se foi le Mastercard e au ngā tele ia vaenga mo tātou a wal sei minei. Whātita ingole au nanga le EC Bank. Whawhai ngō fie lava e mai se lava I tū I o tātou cash power. Po lea lava le sei mo le po e pe whawhua se I mai lau power.
I le tue tau walu se me te anga e whale o loa e tau sa ili mai cash power. And au lau tango atu lava I lau telefoni fia vea ai whao ngā sen mai le tupe mai lau NPS account si lau isi bank. Ia ona whao ngā la e le whaatau sa otu ai lava le power le taimin na. Ai le ngata fo I leo le internet banking. O va enga lea pe o le fia vea ingo tupe mai le si teu ngā tupe. Anga I le si teu ngā tupe. E te le tue tau walo e deposit se tupe pe a whapete mana o e teu I le PSP po isi tatou banks. Em whai ona whao ngā aina tu lava lea o nanga lea NPS sen sa o I lava I le si accounts. Alo whaatai. Tia o nei o nanga e le mawhai o na whai pe a whapele se teida po se tata o la telefoni. Ia, mo le isi bank. E mawhai o na whao ngā aina au noa ma se teida. Ia o tatu internet banking e tau ona ia I le teida ona e whao ngā tatu e-maili. Ia watu langa le se ilonga I lau teida. Ia o ngā mwhaila ia le o ngā e log in e e-maili. Ia ona so taila ia le senda I lau formal Mastercard. Ia le internet banking po le isi bank fo. Alo whaatai. Ia, tali watu tape. Whaftai vani, ia, tue whapopo atua le tūlea pe ona tā ua ele sunga ia tia. O kā tuma, o kā tia kako Mastercard ma internet banking. E tā ua le taimi e entai ele officer ia o information ni lunga. I wale tele ona maa wata tō forms ia mai tua mai lala. E tele no mai e misi misi mai le contact number, le numero le whafsota ia tuai. E misi mai le email o le tangata le email ia tua e watuai ia o login to lau internet banking. A le ngata fuina e ia mata I tusi o for numero le email I le misi so e tā ua le maua mai umo o tatou information sia wa misi fo ia whinga tā fo ia na whailanga luenga si vaenga leo le digital le si vaenga leo tia ma Harry ai maua uma mai e whaingo fie fo ito e maua ngofia to e maua vave atu ia o logins a whape maua mai nei lau forms le maua uma mai o wha maunga o no nisi fo forms e mai o e su e atu ele o iei se ID le tangata le sau e awhi nei e apalai le internet banking. A whapea le te su mai e toi apalai so internet banking. Ia e le alo so mau o I foso ID a le o I vaitele, o mata utu, o whangalii, po o whea lava, po o fo I whaleolo. Po o la le isa vai. Ia e tā ua alo lo su I fomasau ID e apalai e nei vaenga. Awa asu atu lai okay ia tato IDs lai lunga le system. Ia le se me o pole a ila le teime su atu ai la ua expire le ID lai lunga ale mana o mia le update o le ID. Ia e toi fesilingia o e toi su e male ID se I update e lunga o information I lunga le kako system. Ai tā ua o manei tūlanga. Ona o le whawhaingo fia ina ilea ia mo le mamalu ole atunu o lo whapea ona bank I le National Bank of Samoa. Ia pe e maalia fo le saunoanga le sunga ia tia. Pe la o le kako cash power. Ia e fo le waweau wa ifo ai too low lava. Oi fo saunge o menga luenga. Ai fo e pe le cash power ele ia ulia ia tongi. Ia nao mai ile officer ulia o wale se cash power. Se ale vili ale o normal le vili mai isi vaenga lea ia o lunga alfa tamala lea Oni isi bank e whaonga ia tato o nanga ia wa o le whaingo fia na o le isi bank. E mawhai o na tonga ia o pili, whai o cash pao tonga I pili o le vai, whai ia top up o telefoni. Mea umana, e whaingo fia I lea mo le malo le atunu. Ia, o le tato account lo na lua, whamule mo le lava vani o lo whapea. Ona toe whamanato tupe le malo le atunu. O le tato saving ordinary. Ona ua mai tauina lava toa tele o malu la tunu mai fafo mai atunu mamau le ngata New Zealand o Australia. Ua maua fo ile tele o emaili mai America po USA. Ile malu le atunu olo whape ona fia tala ni te ngā tupe nei Samoa. Ia le ngata la mo te ngā tupe mo la toa ia ai whape ia la toa au ainga. O le tatou saving ordinary ia e mawhai ona tatala le account le tangata le sa mai fafo pe whapea lai e su mamai IDs ma mea umolo whapea ona required a koe mai e tatala I le teo ngā tupe o le mea na e tā ua I lavalo emaili mai whafsota I mai pe visit fo ia le website o le National Bank po le MPS ona e te iloa o mai ia kako emaili po o numera e tawana e vilina e te maua le tangata o lo e fia maua ia wha maumaunga a lava ia au nanga le bank o lo whapea ona maua atu mo oe. O le tatou saving ordinary, ia
Awhapea o le iei sau te ngā tupe o le National Bank of Samoa e whia la tue whai sau te ngā tupe. O le saving ordinary lea te amata mai ai po o le saving lea mo aso uma. O le saving ordinary lea, e mawhai o na tatala tu mo tangata ia le whainga luenga, o tangata ia lai whai lato, lai whaatau ia lato mea mata ilu mo awala, po a lava lato whala inga lo whaatau ilu mo whale o loa. Ia e mawhai o na apala ia le tato saving lea. So e mawhai ona e apalai le saving lea. E once e lo account lea saving ordinary. Ia e mawhai foi ona e apalai atu isi tato savings lea tu atu pe o le super saver ma le sunga loan saver. So super saver, it's a interest to earn ia le kako o saving nga po le tato te ngā tupe na. O le saving nga a whaapea e lewa i lo account lea le saving ordinary. Ia e ko meke alo sa a whaapea le ngawhai a ngawhilo account lea saving ordinary. Ia awe lako e mawhau e makamaka le website a le National Bank. We inka lese e fo i fia tatala sau super saver. Ia mawhai ona e toi suma ila ia lese asu tatala lau super saver. Ia e whapea foi o se customer le bank whatever ona e iai po o e mawhai ona e apalai nei lo apalai sau super saver account. O lau account ngā super saver. E mawhai ona tipe mai e tupe mai lau account lea saving ordinary. Whaataita inga. A whapea o au lau e lau saving ordinary. E mawhai ona o apalai e whai lau super saver. E tipi SMI o ko making kipi SMI ta e lua se fulu, tolu se fulu, lima se fulu po o lea lava le amount o te mana o ai e tipe alu SMI lau super saver. A whapea o mai fo le maasina o le super saver e tolu pasene. O le peisa ia interest e tasi tesi ma le lima. Ai a whapea o mai fo ia le maasina e le aisa o tupe na tala e na ona o tupe teu. Ia ona earn lola ia le o ia le tolu le lua tesi ma le lima pasene lea. Le e alu tutono lau teu ngā tupe. Tuso le lua tesi ma le lima pasene na e peisi lunga o lau teu ngā tupe le tutono. Tuso le lua lima pasene o lau wha ingo lau teu ngā tupe le tunu. Le la atu e wha opopo i tutono lau teu ngā tupe. Wha ataita inga vani a whapea se lau tala lau tupe le tutono lau teu ngā tupe. O mai fo le maasina le se tupe tala ana o tupe tului. A whapea o le se lau pasene. O ye se lau tala. O le lua lima pasene, o le lua tesima lima pasene o se lau tala ana. E toi adi lungo o lau te ngā tupe ili whai ungol masina. Pea whapea nana o le tupe deposit. Ia langa e fo inisio tato tangata lai vili mai whapea mai a pea whapea transfer. Mana tua oe a whapea lua transfer. La walu ese. E consider le transfer as a withdrawal. La walu ese mali tupe male le account. Ia ele anga waa oe le lua tesima lima pasene na i lungo lau te ngā tupe. Wana o le tasi tesima lima pasene lea alu tonu o lau account. Alta so saving ordinary lea mo tangata ia le whainga luenga, tangata ia le ilato whatoanga, tangata ia le whailato whale inga lumo whaloloa. Ia o le saving ordinary e amata mai ai, wa o le saving lea e mo aso uma. Tala tupe aso uma, teo tupe aso uma, o le saving lea o te ngā tupe le whaunga mo aso uma. A whapea le fia mana o e apalai, apalai sau saving ordinary account. A whapea o lau tutongi le fia whaasawai. Ia e tatawa ona e su mai mau ID se lua o lau confirmation letter. A whapea wa lewa ona whainga luenga, lua manga ililiu mai i. Ia e tau ona mai au peisilipi e tolu. A le tolu peisilipi, ia e tau ona o mai ia lau tolu maasinga bank statements mai lisi bank lea lena e bank mua ai. Whaapea e whaatase le mau IDs. Ia male lua se fuluta la opening deposit. E te lea ona se ia le malu le tunu le lua se fuluta la lea le te lenta ua atu e nai officers. Ia e mise lava le ia na iau tatou ta mamatina matutua ia o le ua mai mana o le na whinga luenga isi le na wha alula tutongi isi banks. Alo mana o e sui mai i. E whai atu le teine pole officer e lua se fuluta la le opening deposit pole tupe amata le te unga tupe. Alo whaapea mai o le tutongi. Po le file le bank le amat le tatala ile te ngā tupe le ai mana tua so se account po se te ngā tupe so se te ngā tupe a le bank ele ise fi wana o tupe e a matai lau te ngā tupe o le luas futa la lea e a matai ona tatala lau te ngā tupe le whape o luas futa la lea o le file a wallet tala ina o lau te ngā tupe ele ai o le luas futa la o le tupe e a matai lau te ngā tupe so o mea mua o lau lua ID
o lau lo se fulu tā la lea opening deposit. Whapea fo ia lau tusi lea te request mai fia tatala ia sau te ngā tupe. A whapea te le isusu mai masau tusi lea request letter, e tatala sau te ngā tupe. E mawhai ona provide aku ia le kako template lea e na lo saini ma whaatumu ma ia mea umana fisile e mo oe. Whaataita inga, a whapea lea mai sau request letter e sau o le te whenga luenga i fia whaasau ilo tutongi. Ia vaenga na po o pui na e mawha e whesilingi ai po le ale e mawha anga o wheliteo ngā tupe. A whapea mai lutongi ia e mawha ona whaatumu umai le officer lea ia le tatou template lea mo oe. Ia, mana tua o le a whapea le whaasau le tutongi e mana o mia lau confirmation letter pe on ta oe le taimi o sola. A whapea fo i o lea ua mana o e sui mai lau bank i le National Bank. Pau mea mana o mia e oe e au mai. O lau lua IDs, whaatasi e lea ma lau tolu masina bank statements, ma lau lua se fulutala e a matai leo te ngā tupe. O le mafua anga ua mana o mia ina o le tolu masina bank statements, mana tua ua uma ona whai uma so e ngā lesi whale tupe ia oe. La ua umanga on board oe lesi whale tupe. So pau ala na o le mena mana o mia mai. Ua na o le tolu masina bank statements, whaatasi e ma lau lua IDs, ia malau luas futala a matai lau te ngā tupe. Awale pole pe whapea le i whai mai asau request letter e mawhai ona assist takule officer e le kako template te whaatumu mo e au wale atu langa. Ma lo whala lava, Bani? Alo, whaatai, ina ia ua nei mamau tele le tātu o le te whianga i le vaenga lea le tātu saving ordinary le te sau noai o au e alu le peiton o le bank e fia whaila sau super saver. Wala me mana umi au fa mole fa manino mo le vala le. Ia whaftai wani mana tua o e laua umanga on board le bank wa ye umo information ti o le bank lo ye lo account. Paula le me mana umia. Wa le mawhai on access ia tamai te su e umo details o le account number na lo lato fa pe le officer ia o le lo account i wa o le sau i lo tutongi. Paula le me mana umia le officer na lo fifa atu le lo account su e tamai te lo account o lo account number lana e tu i lunga vaenga le lo faila. Paula le me ye latu ma watu on yo ID se lo just in case o ID se le ngala i lo saving ordinary wa expired. E sawana e latu mangi o ID se lo a fa pe le tala le vai so le lo ye pe fe ona sa vali atu pe ma it's safe pe afa pe la kwa ma vakungi ID se amatai na tatala apala i so super saver a su akula la okay yo ID se ele need for Paul menga lo account number ia mala lo sutala amatai lo te nga tu pe le saving order super saver. Okay. Luas fulutala wa uma nina fai mea uma paperwork mea uma no malielo le luas fulutala ya lu super saver. Ia na alu e ala ia so le ia se me talaina ala e alu ai tonu i masina uma. So ia ngava ala 2.5% le na so ia. Sa le so nang. Ai fa pela e uma lo ona fai ala super saver. O le va enga le ka ko inquiries e ma fai on fa tu mo lo SI po le standard instruction. Le tipi o ko me kianga kipi mai lo 20 ta la pe fa ngo fiele na wa afa pe te fa mo e fikila pe la ku kala mai lo lusu kala e ke me e fikele pe la ko le ia se kupe ia o le vo se kupe ke o le masinga po le va yes ave pe mana ia lo le umana tala lo super saver ia nga lo le ia va nga le inquiry se fa tu mo lo standing instruction o le SI o le pepa na o le form na fa tu o ko me ki nga fiki los fulu afa pe o le solu le fiki le pe ia ka nga ku le solu e fiki la solu lo su tala tono lo super saver account no winga o le mena le chau va tu le city Leila lua loan no nupifa, loan no bank, la como le super saver. O fela o me mo kipi. Whaftai vani. Ole awhape o lenga whikila o lenga whai o umau send instruction ia o le aso lua. Ole se fulu lua po le tā, se fulu lua po le end of day, after wa umanga run, le end of day le vaenga le 80. O ngā e whiki umai o deduction ia le taimi e tasi le whape kau whikilea. E le whape o whawase ngā whiki umai kei me kasia ia au deductions ia. Mea nai whato e se whepe a whape tu ula so lulu. E pule ale tangata, it's up to you. Pewa pe le te lo le lava le se leni low pay le tuto se leni. A fa pe te mana fa popo to ma los fulu le. Ile midnight po le ta sulu ina wa le fa tumulo esa la solulu. Lo wa le so fo fiti ia o deduction ia fiti to ma los ta la le alu tono lo super saver. Mania
ia mai pe ana ofisili o le le ofisili ma la mai o le bene ifo ia la ngalete o le si vai ngalena e ta wale wow ta ye pe il super saver e ise Mastercard o super saver. Yeah, e mawhai o ngā ole account le super saver. E mawhai o ngā link I lau saving ordinary. Okay. E mawhai o ngā link I lau saving ordinary. E mawhai o ngā withdraw mai e au tupe. Pe ole mea nā le ngā whai le super saver. E tau tā ofi ele mea le malu le tunu u e lau card ole ele se card. Okay. E se card e ke aloa o e kala e au kupe mai kua lau super saver. A le super saver. E mawhai o ngā link I lau saving ordinary. Lau saving le aso uma. In that way, e mawhai ana ai kanga oe transfer mai au tupe I pe awha pe ua fia tala se tupe. Wha o ngā mai la ia leo lau saving ordinary. Ia se fei fo I tātou male tūlanga lea wa a kofu umama kādi e accountia. Ia ele se tupe mawhai ona teo. E tala uma I fole masina. Le anga waa oe I kako pasenge ia le whaopopo mo tangata ia anga waa I le whai ungo masina I le super saving account. Ana ia. Ia ta tia e se vanga te ua ma fai langa leo tau tuli atua nei vai e se meu e fia sau noi e David Whaftai. ma lau whaftai ta o le sunga seiva wa o le tangata fai ngā luenga ia o le matua inga e le fai ngā luenga la ia na tamai pisini sue e mawela na seleni e fai lana sunga seiva Okay. ma le wha moe la e uia na fai lana tamai pisini e wha moe o le pei a uelwa tu le tupe tono le sunga seiva e fetau I le me pele ai Ia whaftai vani. Ai awha pēr fo I o leile isang accounti o. E tau ana isang accounti o e apalai langa sunga loan saver. Mana tuala sunga loan saver. E tolu pasene le interest. O maanga ia o le sunga loan saver. Ai awha pēr le mana o ia show a inga e tala sanga account. E mawhai ona fund mai au e. Au oe lai wako ele consent. Wha pēr ia o talia ina e tala te o ngā tupe. Ia e funda kui lau te o ngā tupe. Ia langa te o ngā tupe le fia whai. Langa saving account. Alka mafunga ele se card. Ele se card. Wai lau ma ue mo faina talari mea Mana tua oe. O lau toa lua la e onga le account. Pa wale mea lenga wako el consent oe. Oe le la koi fan se tulu ia. Le la koi ia tupe tulu ia te o ngā tupe lo tola. O ia e alua ile te o ngā tupe. So le mali li e ngā la le urungali. Sao le. E me se au ngali fo ie le leia le la bavu le mea tau tupe. Pe ia kipi mai lau pe. Ia a talala le tinao le ainga. Mani ia leo le winga lau tala e wha lau te lele. Ina ia mala mai fu le si ka ko malolo. La tal ma tu pese fo I mai tatu o le taulunga por klame le tau. Ma lo Whaftai vani. Ia, na o se toi whamanatu lea I tatou pā anga uma e ala I tatou Mastercards. Ia wal te minei. Ia a whapea o le tangata le whato a isu atu langa Mastercard nei. Ai o tai au toi wala au mai tonu wale I loa. So e whamanatu atu I tatou pā anga. Tautua nā mā o e lau Mastercard. O na ua whaitetenga tāwho e kako kāti nei teimi. Awa wansa e lei loa ai, e tau o na wawe vili mai le ofisa. Awa nei e whaatali, awa le tangata, e lei loa nei. Ai whatu awala au mai I le vai aso fog. Ai tau lawa o na lei loa lo le teimi nā, wala au atu pe o atu foi le ofisa, e reporti atu I tonu lau kat. O le si tatou whamanatu. O tūlanga I tatou masini ATMs. Ele mawhai o na swallow pe follow I tatou ATMs I a cards. O na e tele tangata e whai tio atu, whamai ua follow ele masini I a le card. Ai ele mawhai o na follow I tatou ATM cards. Tu sa a whapea e se whale tonu, e mwhai o na wala au atu, a whapea foi o le main office lai te iei, e mwhai lawa o na sick I a le assistance mo tatou waenga e tonu, e so soani le whainga o lau cards. Awa a whapea o le mawhau o le follow le cards, ala wa e alu. Ala e tua I ale card, alu atu lo le tangata le so atu, alu atu loa ave le card, ai le mawhai o na follow e tatou masini. I e whai lo atu fo I a tatou ATMs po o tatou locations, mo tatou masini, mwhai o na usasoani mo tatou paanga, le wai e tatou ATM I tuai le whanga, whai mawhili store, tatou ATM I oi whaleolo, o tatou ATM I whamacho sale I moa, whamacho fungalei, whamacho siusenga, o le Frankie Lotopa, o I a aliki Hoseo, ia matatou masini e tolu ia I tatou main office, ia te minei e tasi tatou ATM savai. Ia aolo mawhai fweo na whaonga aina tatou masini ANC,
mal PSP pe fa pe na se tsa mau mal masinia le NPS ia pauna ni fa manatu vani le nei tula tsaya fa tsai lava mulova noa Malo, tai tia ale se tupe wo umal tupe masini o le ale me sa ulungol screen. fa ilo mai ala cash out sulo Ya wala nga ili si tai me sa we era lo winga folinga me wala fa le tono masini. Okay, ya le. Manatu ya ole la foto ile tu fina tape ya so lo ia mole ba ngam muli cha tu klame. Faftai vani, faftai moloma ua vanua. Ia, mana tua e te leta tō te ngā tupe e pe ua na ole pau iona i te ngā tupe mwhai o na longo i nei lima malo le atunu ui le nei tai au. Ai o loo whapea o na mawhai ana tu atu e le sunga ia vani ia tatou ads ia loo whapea o na watu e ia no mera whapsota i mai ai. Po fea lava lo e iai, mana tua o so se la lava le National Bank, e mawhai o na whai o mai nei au nanga. Wai whapsota i mai tono le tatou mainle i a pia. Whasota i le lala i savai pe whaapeo lo fia tala se account lai mawhai ona tala savai i le lala le savai i tato account le i olo iai ia vito lina whaapele ti malosi ai a whaapeo le te i le pito le tua ana pol a inga le tai o i le malai vale le i Faleolo i a nga i meila i le i Vaitele o i le tato main branch o oi mata utu whaapea whangali. O lo mawhai ona whai mai ia au nanga i o lo whaapea ona provider ku i le kako main office. Tala tupe, te ule tupe, tala le account, ia wangala le tala ingo account. Ia whaatumu mai forms i tato lala. Whato a sent mai la ia le tono le tato main office. E tala to isi mato vaenga lea ia tato te ngā tupe. So se te ngā tupe. Mo le malo le atunu olo o whaapea ona a fio mai atunu mamao lo whaapea ona fia tala se account e maanai alo su mai i le tato main office e sosoani ato i le tala ino sau te ngā tupe. Wa o whaapea o te ngā tupe ia wa tele fo ia feedback a vani o lo whaapea ona maua mai le malo le atunu o lo whaapea ona tala inga te ngā tupe ia mo aina e mese lava ia te ngā tupe aina o lo whaapea ona awai mai pe o lo o saingi e fo ia tatou tangata ia mai fafu a lo whaonga mai ia ria po le MoneyGram pe o le ria lo whaapea ona whaingo fia ona whaonga mai e tatou tangata mai fafu lo e sau sa al tupe alu tono le account na to ainga e le whaapea o tau vili mai sese alu e tala tupe alu tu tono le account le ai pe o le maanai ana o pokalame ia vani whaftai e ono nei avanoa le au maua o lo whaapea ona maua mai e le malo le atunu nei au nanga o lo whaapea ona abatu e le o fatu ele fale tupe o tangata anu o Samoa mo le malu male atunu o Samoa ele fa ele ngata o paanga o le fale tupe o tangata anu o Samoa ia me se fo ele malu le atunu o lo fa pe ona la lampapa awai inisi fo o atunu po o tonu fo lava o Samoa o lo fa pe ona maua mai ia le nei po kalame ia a ole nei tai au vani e mo le atu le faftai ona lo ma wa vanoa male sunga ia tia o lo fa pe ona tau longo ai pea ia le malu le atunu. O e le i whaiani te ngā tupe i le whale tupe o tangata no Samoa. Ia o lo o mawale awa no e whai au te ngā tupe. Tā lai sau te ngā tupe e te ono anga waa i nisi fo i o tatou o nanga mo. Oe, ia o le ase ngangana o papa po o papa i lau whafonga Samoa i le nei tūlal tae au. Ia whamangalo mai o ma ua au na le au ngā. Ia manuia lava tiute o whaiva o ngā luenga o le a whapea ona whianga i e me se fo le whanau ia o ngai le nei aso. Whapea lau sunga vani manuia lava le nei aso o Yesu. Amen. Malo, sau no.